Karbi Anglong. Welcome to my YouTube channel GENU Vlogs. Lapen pini vlogs bang ke lapen lo. Asin bang le juthui ano kelan lapen pini bang ke vlogs bang interesting pigi lapen ako surprise tado. So asin bang le pa juthui ano to tangte ne channel long ki milang mote like share subscribe no lapen pangcheng phenang de padar nang elo tante nang dun mama. So Karbi Anglong, right now jolong tha kani kelang me nili la so aching den ng sang mane pini bangge vlogs man kaprek chari bunali tum harang than lo alamang pini tum langsun anda info kona langsun ne chichini ne la stame lang dun bona vlogs bang la pen youtube anoi kala la pen please do like share and subscribe GENU Vlogs la pen anso se nang support la pen 50k subscriber pali pivek nahi de donato. So you can see there lang mi pengan kola so Anglong hedi engke lapuan ta scenery lang me so lapuda yo bolong kom dum pengan he anta kit lens minang man la nampak lang olong la dala hadungan sitame la so chingden lang misen nining matha drone shot ng fulam he la sikoso ne lang bom no engine finally drone shot enelo lapen kosono ne langme ne langno ne nili chin dalos tame a place langme sensi drone shot en lasi langme sen bolte please pen like thala pen comment noi lapen share no nangjir po jipi honda pa subscribe noi tonte next sin la ko pangcheng phena alamang ge nili bitri pai gelo alamang ge nili kidam mi main adim bang ke hala dang ne bitri safe nei so nang dun ma vlogs bang de to tangte next sin la ko pangcheng phenang di. So lang thang namin itong location an kilang me. So way to Langlonghong. So dambom la nili tum niliong pen dambom lo. So Langlonghong an dambom lo lahan lo ali ge. So nang dun bom vlogs bang so lapu ge jo rubber bagan side and nang dun bom ade. Oh kalau sali Karachi lo. Hai maro mujhe. Oh, stand mari lang mana? Mari ada. Rokok bang. Hah? Rokok bang. Stand mari mana? Mari ada. Anggalan lo jo hidi aja side dia road bang ni. Masih. Lang me yang rado tu nili tum non Langlonghong dam bom lo la pen punili ong pen la pulang thayo views kan lang me tame nili dam de pen la pen nili ong ke bang ver lo la si nili ong sinang japon lo la pen nanglang dum bom asin bang tante de. So yo ya Langlonghong waterfall pa la si so yo park one on Langlonghong an dam bom lo la si dam de pelang adim la pen a place lan chathang o elang la si nili pini apor chelong si wang iglo la dat semelang so adim a place bang ge semelang solo hai sitame tapu timung arong andi do timung arong an tho do so dam bom lo non
guys nili tom halo po ali pe nang para lo and nona thagar du bom lo yo ilo tan lang ma sab mane kan kilometer du ene ga kilometer ave bo ene 30 minute 40 minute bag du ba ne ning ma tha teng lan bag du di dam de na thang the dam bom lo yo so inglong ari kan ge dome and nang du bom vlogs ma so guys nili nang than bom lo nili channel long subscribe lang bade subscribe no GENU blogs so nali tum kapre video thek mon long yi and nili ke traveling blogs se bisi ka mona so pini explore da mi ke LANGLONGHONG waterfall and lake ke adim ke do dim ke lake semelang so lapen pinena 50k subscriber pale vek nahi so don tum please pen 50k subscriber pale pi vek tha so anso se nan tum pen na ching hon pen na support pen one share and kori pe thala pen video like dilang pe like phen non mat so ante next in ma ko pang ching phenang di okay guys non la pu LANGLONGHONG dam bom hot somar tum ya furu chutuk tho la si ko oi long ma long le ka long le ma long le la nang men son la ka nang men son la sar hon nang ke oh doing lori lang tha me thor lab lo en arki ar sa penesan arki ar julang manali tum la ingreng ke kar ki hai gorom bodi oi lasor ki dote hai okay so nili paita nang than ver ti lasonar ki dote mane gorom ret mane gorom dinang le hai and actually ke so dam bom lo yo lasen lang mom vlogs ma so GENU vlogs fan 50k subscriber pale vek nahi so next target 50k so lang mom tha place bang jo lang ekdom so guys mane nili ong nang thana teng lo mane muni tum pan means bang mane lana velang sita me alang sundo puge thanu lo la pen leda po bon chini nila hai sita me leda po la pen pu nili ong so jo pura la puda yo lang mi sen ko picnic nang cho ver do di picnic nang cho tum bang ta hol da hai di sa me la an che thang e lang sita me pini nili na explore lo la pen ko sone ajala ne lang sina di so yo lang mission yo so place lang ching no me pick po ga da hai so jo la taxi lang tha lok pranan lo yo a taxi an dai di me thor lab lo yo check side de yo so oh ini ke labang kali lang di yo ini labang room si bang la pena taxi ta dola sa me labang room si bang sem paklang paprang lo de yo laso dinang do me pigyo mane chiria rong do unge lada kisang thai da do mane lang chinglu me pik po da yo na please mission aples me pinga la bana taxi da dan paklang pon po tonte nang lang dun mo so non athak anar du bom lo 50k le vek nang so guys please pen nang share vida la kong ton thang thai anta ni leng paklang po ni so la bana ang song ar du o nang lang yo ang song akor du nang la nang lang dun mo hasin ba di mana itu mah di arai lom si do ya do la puta yo inglong yo kang tu mana itu marai si do pere me kang the yo dam mom lo so video panili like km ke 1k likes la pen comment my 500 so ajat pen no 1k likes long nang po la pen 500 comment long vek nang po so do it right now ton de lang bom thasin ba le da po yo dam bom lo ning ibang photo da lo so nang dam bom thade
pi hao Nó là swing long pa này. là swing long par năng lại là họ ok to thang thế đam nè to chere chat nang pa lamang ke jawab lok tai de ya na li ta ui to ke dio ko dik oh ma terus. So guys, you can see jo la par nai la Pilih kali pa. pala theng thia rong sai de ma pilo o ko penang an rang lang di thang te guys so la si GENU vlogs na tom ban anen chupa duk pilo la si ching hon pen nang share pi back nang po alamang ke so please do like share and subscribe la pen 50 ke subscriber da palis tararak na so then जो करने के लिए हमें इनिंग ता ठंडा जिन लो किलाक ता मिल लो guys so lang guys nili to ma location nang le lo nili ong si chini lo la sia location nang le lo pu dak ban si ready bon lo de ki shoot ni juta ding pekan lo yo chingte metek lo ni to evang thor thor da lo so you can see there kilang me lang tha di ong yo lo sing lo ma lang me sen lo ko da attack pen drone shot ente kilang me ining ining he mane protected da lo ining ka rong ta do lo ek to ining mane kilang ta mi nili to non le dap po Pilih lo lah sih. Nanti tuh tank pon apa? nili ong ta pula thek bolong ba tho Adi ni hello elo. sa penangan 30-40 minutes mang nang di lo lamang ke so guys nili to nang le dap po you can see there ko kilang me ining sam jana lo jo le dap po bo yo lang me ko ni lang tung ko lang vek ima Lang vei mana tuh. thala bakla bo chok cha de Lang long pa. Nanti tuh. guys finally nilitum alang sun long lang le at lo kan lo 40 minutes bag dolo di 40 minutes bag dolo la pen kadu ka vinam tan yeli lang thanji mane la bangke ahok pet alam lo alamai na hok alang sundam sitami nang litum arnam chardong vek nei so guys nili ong pen arnam chardong met lo la pen nili alang sun bang nang paklang po so lahen lo alang sun ke jokani kilang me pining samjen lo lahen lo hong jokani kilang me Karbi Anglong hawar ka ani kilang me dim do pik sitame do pik lang sitame hedi nili ning ektom ning he non tak maning sam doman lo alang sun thek long pen ko ani kilang me langlonghong alang sun ko hen lo lahen lo semelang so adim ke dodim ke semelang so timung aro dim harnu pik di da hai harnu pik di la da hai so drone shot le lang nang ge di kado ka vinta la si chonghong prong lo sob
So nili tu alang sungkan ni kilang me jo lang tayo muni ta tu jo. Hai si war to cha yo ka. So guys alang sun kilang me pen lang ikha alamang ke ilitum lason mane jo lang tayo pater kang lab yo lang tha. Jo. Lai chip sa home si ladak si war kang lab la si nili tum sa phakang dat po alamang ke kan ne jo. Alang sun kan ni kilang me la pen muni tum pater kang yo. La son e chokche la si na hok alang son nam sitame la son pater kang ri athe Mana ingthir vet adim por la si ingthir vet si donangji la pen la son ge kicha da claim nang le so guys So guys, jo lan lo lang long hong. Kilang me jo kan ni. Dining samjinan lo. Jo. Lan lo lang long hong semlang so nasido. Lagayo. Okardom nangli tum la thek bonlong la so abot ke la ke arnam phurui la pen la dake ingthir vet adem la pen arnam do binong la pen arnam phurui nangli tum thek bonlong lo la hen lo phurui abot la sila dake ingthir vet adim la pen arnam do binong ayo tunang bo tunang